Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 17 zo kwa mbere 2025 na gatandatu Pluto. Birumvikana by'umwihariko ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugishinze amatako kugira ngo tubapuditinge, tubabwire uko bihagaze. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, byaba ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, by'umwihariko utari kuvugwaho rumwe, n'ubwo imiryango mpuzamahanga kugeza amagingo aya yamaze kuba ihagera. Hari amakuru yemeza ko M23 uyu mujyi wa Uvira itari yavamo mu buryo bwujuje ibyangombwa, ariko kandi tuzi no kubibutsa ko AFC M23 yashyize Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Ubwo kubiri kuvugwa byaba ku ruhande rwa M23 turaza kwikomozaho, ndetse n'ibiri kuvugwa ku ruhande rwa FARDC turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye ko ingabo za MONUSCO zishyirwa ku mupaka w'u Rwanda. Turaza kuba tubyinjiramo. Iyi ni imwe mu nkuru by'umwihariko yakomeje kugenda igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye na bamwe mu basesenguzi bakomeye. Turaza kwikomozaho, muraza kwinyemerera tugaruke gato ku kijyanye n'ibiri kugenda biba kuri Puwezeru, ni musozi miremire y'Iminembwe. Mu kanya gato gashize hari amakuru yavugaga yuko by'umwihariko Puwezeru igice cyo mu majyaruguru yayo icyitwa Bazalendo by'umwihariko cyaba cyagabye ibitero muri ibi bice. Gusa nanone ibindi bikagenda bivugwa yuko nyamuneka mu bice byo mu Kivu y'Amajyepfo ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara naho situation itifashe neza. Gusa byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapuditinga mbere yuko by'umwihariko rero dusuhuza abadukurikiye, ndetse tukinjira no mu makuru agiye atandukanye. Nyemera nkubwire iyi nkuru gato uyitega amatwi iminota mike cyane. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda kugira uruhare mu cyizere by'umwihariko cy'umutekano. Uyu mugabo rero yatanze iki cyifuzo by'umwihariko ku itariki 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu by'imiryango itandukanye irimo n'igihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye kandi bahakanye uruhare rw'igihugu makimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho acyemeza ko by'umwihariko iki gihugu yamuneka ngo kitigeze cyohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatangaje byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo kandi yanasabye Amerika gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano y'u Rwanda by'umwihariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahirizwe kandi yungwemo by'umwihariko n'ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa hagati ibihugu byombi, byaba igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati MONUSCO yafashijwe kugira ngo ize hagati y'ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, yishyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakizera ko rutazaterwa na Kongo, kandi Kongo ikongera kubona amahoro atengamiye, by'umwihariko bijyanye n'ibiganiro bikomeje kugenda biba hagati y'u Rwanda ndetse na Angola. By'umwihariko ni Rwanda muri Angola, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari nabo murabizi ko ari abahuza b'ibiganiro hagati ku mpande zombi, ibintu byose bikagenda neza. Ariko kandi nyemera twinjire ku makuru ari guturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone ku rundi ruhande ariko nanone bituma icyitwa AFC M23 MLDP twirwaneho mu guhangana n'ibikorwa bikomeye cyane bya FARDC iri kumenyesha ndetse kandi ikanasaba ubuhamya umuryango mpuzamahanga ukagaragaza iby'ubutegetsi bwa Kinshasa birimo birakora by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu ubutegetsi bwa Kinshasa rero bo bakaba bavuga ko burimo burabikora mu gihe amahoro n'umutekano by'umwihariko byagombaga kuba bigomba kuboneka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba ibintu byamaze kuba ibicika. Drone za FARDC rwose zikomeje kugenda by'umwihariko zikora icyo bita amahano, zikomeje kugenda zirasa bikomeye by'umwihariko muri eneo za M23 mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Si byo gusa kandi ntabwo
izi drone by'umwihariko zashe ngo bihagararire aho, kuko n'igisirikare cya 23 gihise kibihimuraho. Muri uko kubihimuraho rero amakuru mfite ni uko kirashe nacyo ahitwa Katongo kuri defense za 23. Abofisiye batari bake bo mu ngabo za FARDC barenga 20 nabo bakaza kuba by'umwihariko bahasiga ubuzima. Amakuru mfite ni uko abofisiye barenga 20 rwose bahasize ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Izi zikaba ari bombe zigera kuri 12 by'umwihariko ziguye muri kariya gace ka Katongo. Mu bigaragara byo rero impande zombi biragaragara neza yuko zariye kawungu. General Chibobo rero ureka gushaka kwica Tshisekedi yoherejwe muri gereza. General Christian Kiosongesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yoherejwe muri gereza by'umwihariko ya gisirikare ya Ndora kujya gufungirwayo nyuma y'uko bagenzi mu minsi yashize by'umwihariko nabo bari boherejweyo. Ibyaha rero we na bagenzi be bashinzwa birimo ubugambanyi, bashaka kugambanira umukuru w'igihugu, kugambanira igihugu binyuze mu guha amakuru ubutasi, abanyamakuru ubutasi by'umwihariko ku banyamahanga, kugerageza kwica ndetse no gukwirakwiza ibihuha. Ibi ngo nibyo baba barimo baregwa, ariko kandi bakabiregwa mu gihe uwitwa Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko atazi neza niba umwaka utaha 2027 azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko nawe bisa nkaho rwose manda ye irimo iragenda by'umwihariko arimo aragenda ayihuriramo n'ibibazo byinshi cyane. Naho rero by'umwihariko munyemere babwire yuko ahitwa za Karemi, murabizi ko hamaze iminsi hageze bato y'abasirikare b'Abarundi. Munyemere babwire yuko n'ubu kugeza maginga ya ahantu haracyagaragara ibikoresho byinshi by'ingabo za FARDC. Ibikoresho rero ngo bikaba ari bimwe nyamuneka mu bikomeje kugenda byifashishwa n'igisirikare cya FARDC kugira ngo umutekano by'umwihariko wongere kugera gute, wongere kuba waboneka muri rusange. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu byamaze kuba biteza ubwoba ndetse n'ikibazo gikomeye kwerekezwa, ariko ntago natinye kuvuga ndetse kandi no kwemeza yuko n'imisozi ya Baraka muri Fizi, Karemberembe muri Fizi, imisozi itandukanye ya za Bushariko muri Fizi no mu bindi bice bitandukanye byegeye ikiyaga cya Tanganyika, igisirikare cy'u Burundi kiri kwambutsa abasirikare ikiyaga cya Tanganyika. Abenshi bari kuza mu mato y'abasivile biyambariye impuzankano zisanzwe za gisivile, bamara kugera ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika muri bice bya Karemberembe, akaba ariho bashyiriramo impuzankano zabo bagasatira ibice bashaka gusangamo umutwe wa 23. Ariko bikavuga yuko abasirikare b'Abarundi bababwiye bati rwose mugomba gufata akaparido gatoya, ibintu byo kuba mwakwataka imisozi y'Iminembwe aho umutwe wa 23 uherereye ntabwo byaborohera, kuko ukurikije buryo ki imisozi yitegeye Minembwe yose urabona. Tugarutse gato mu majyaruguru ya Minembwe, muri no misozi yegereye Murenge, no misozi za Mushereza, Kihande, Kidisha, hose igisirikare cya FARDC navuga yuko cyamaze kugotwa bidasanzwe, kuko imisozi Sanje, Remera, Ruvungi ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye Kakamba na Kisozi, hose uyu mutwe wamaze gushyikayo. Bikavuga yuko rero ari nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugabanya imisada y'abasirikare boherezaga ahitwa Kidija, Kihande, Mushereza ndetse n'ahitwa Imurenge muri no misozi. Bikavugwa kandi bigaragara yuko deployment uretse muri Sud Kivu Abarundi FARDC bari kuzanwa muri iyo misozi twagarutseho by'abari Mwenga, Shabunda n'ibindi misozi ya za Fizi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imisada y'abasirikare ba FARDC bakomeje kuzanwa ahitwa Mutakato, mu bice bya Taweza, mu misozi yegereye Nyamiyanda, Busisi, Nyanzira muri Warikare, mu misozi yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mayuano, utibagiwe Bilobilo hafi y'umuhanda route nationale 5 ugana mu burasirazuba bwa Warikare. Bikavuga yuko impamvu FARDC iri kwerekeza imisada y'abasirikare mu burasirazuba bwa Warikare, bamaze kumenya yuko mu byerekezo byo mu burengerazuba bwa Warikare uyu mutwe wamaze gushyikayo cyane imisozi yegereye ahitwa Mutumoja cyangwa Ntoto. Ibi byose bijyana nuko n'ubundi FARDC ivuga iti niba iyi misozi
ikomeje kubamo imirwano, ibiriya bice bikaba bitarimo imirwano, kandi bikaba biri gukekwa ko umutwe wamaze kwinjira muri misozi yegera Birobiro hafi y'umuhanda wa Teresonari gatanu uva hariya werekeza ahitwa Busisi. Birumvikana ko ari ku muhanda Teresonari gatanu uva Nyenzira na Busisi werekeza Mayuwano mu byerekezo bigana ahitwa Ntoto. Ariko mu majyaruguru y'ibice bya Walikale cyane cyane ya misozi ya za Bunyampuri, mu misozi yegereye ahitwa za Taweza, Nyamiyanda hano hasi ujya kwegera mu isantire ya Walikale, biravuga ko FARDC iri kubikora nyuma y'uko imisada y'abasirikare b'umutwe w'Intare Sarambwe ikomeye cyane kandi ikomeye kandi iri kugaragara umunsi ku munsi, iri guturuka ahitwa Imweso izamuka Karembe igana mu byerekezo bya Maremo, Peti, Burayi ndetse no mu bindi byerekezo bya hano muri teritwari ya Walikale. Ni mu gihe kandi iyindi misada y'abasirikare ba FARDC iri guturuka muri teritwari ya Rushuru iri kuzanwa mu byerekezo byegereye ahitwa za Rwamarehe, Kinyamboho, Nyakakoma, Ishasha ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya hano muri Rushuru. Moses, yes, nshuti zakadasoka bakunzi bavuga TV Rwanda, ngayo nguko ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi nyemera duhita twinjira ku mubare w'ingabo z'Abarundi zagwe mu mirwano iherutse kubera ahitwa Rwisankuku, amakuru y'ingenzi agera kuri Vuga TV Rwanda akomeje kugenda abitangaza. Umusirikare utashatse ko amazina ye atangazwa kubw'impamvu z'umutekano we umaze gutangariza ikinyamakuru cyanyu cya Vuga TV Rwanda aya makuru aremeza ko abagera kuri 85 b'abasirikare b'u Burundi na FARDC ndetse n'intwaro nyinshi cyane zimo imbunda nini za katiwushi ndetse n'izitwa za BM12 zose zafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yagize ati njyewe ubwanjye nabonye abasirikare benshi bagera kuri 85 ariko n'abandi benshi bagiye bagwa mu mashyamba, ntabwo twigeze tumenya neza imibare yabo. Ariko ahangaha Rwasankuko haguye abasirikare benshi kuko igisirikare cya MRDP twirwaneho cyari cyatuzengurutse ku buryo budasanzwe. Yongera avuga yuko kandi urugamba rwari rukomeje, by'umwihariko kuri twirwaneho yafashe ibikoresho byinshi by'amoko atandukanye, ndetse kandi amakuru akavuga ko bimwe mu bikoresho byafatiwe by'umwihariko birimo imbunda z'amoko mato ndetse n'amanini. Uyu musirikare kandi yageze avuga ko ingabo z'Abarundi zahaherewe isomo rikomeye kugeza aho tuvugana MRDP twirwaneho bativuga mu mateka ibyo yabakoreye. Ariko kandi nanone nanababwira ko umutwe wa MRDP twirwaneho wasohoye itangazo rikangurira umuryango mpuzamahanga kwita ku bwicanyi bushingiye mu moko bukomeje gukorerwa abanyamurenge mu misozi miremire y'Iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Kamasa Nakiza Welcome, nk'uko amakuru y'ingenzi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bitangaza, avuga ko uyu mutwe usaba ingabo z'u Burundi zita zikurwa mu duce zamaze kwigarura, ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa mu bucece mu gace ugahagarara. MRDP twirwaneho kandi yahamagaye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi aho ku Burundi bufatirwa ingamba zikwiye zo guhagarika ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje gukorerwa abaturage b'Imurenge bizwi nk'amoko. By'umwihariko kandi iri tangazo rigira riti ibikorwa by'ubugome bukomeje byo gutsemba abaturage bacu turahamagarira amahanga kudufasha kubihagarika. MRDP twirwaneho kandi yongeye kwiyambaza by'umwihariko no gukomeza umurego gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bahagarike ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu mutwe kandi wanagaragaje ko batayo zigera kuri 2 ya brigade 6 yamaze kwambuka i Rusizi, by'umwihariko ikomeza yegera hitwa za Bwegera. Ibi bishatse kuvuga ko imirwano yamaze gututumba, ariko kandi twirwaneho ikavuga ko urugamba ruhuriwemo n'ingabo z'Abarundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rusenya byinshi kuko bafatanya na FDL na Wazalendo na za Mayimayi. Uyu mutwe kandi watwirwaneho wanasabye amahanga n'imiryango mpuzamahanga gutabara vuba no guhagarika gahunda bavuga ko irimo irashyirwa mu bikorwa na leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abitangaza. Ariko kandi nanone Minisitiri w'Intebe Minisitiri Kayikamba wa Guinea by'umwihariko yongeye kugaragaza ko ibinyamakuru byamusebeje bigomba guhagarika iri sebanya nyuma y'uko batangaje ko uwitwa Kisekedi akomeje
kugenda amuporopoza ndetse kandi ngo ashobora kuba yaranamuteye inda ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikamba Wagner yasobanuye ko itangazo rigenewe abanyamakuru aritanze kandi agaragaza ko yamaganye ibyamuvuzweho n'ibinyoma by'umwihariko bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga bimushinza by'umwihariko ibintu bitari byiza ndetse bimutesha agaciro n'imvugo nyandagazi. Mu itangazo rye bwite Kayikamba Wagner yavuze yuko ibyo birogo bashaka kugaragaza ko bamushinja ibyo byose atari ko bimeze ndetse kandi yongera kugaragaza ko bagomba guhagarara kugoma kumuvugaho ibyo bintu by'ubugizi bwa nabi, ariko kandi ni nako ambushi zikomeje kubuza ubuhuha mu bice bicungamiye umujyi wa Uvira. Ibintu kugeza amagingo ya bikaba byamaze gukomera ndetse bikaba byamaze gufata indi ntera, kuko mu kanya gato gashize umuhanda by'umwihariko ujya za Kawezi wongeye gutegerwaho ambushi. Abasirikare b'abarundi ndetse n'abacancuro bagera kuri 30 bongera gufatwa n'igisirikare cya 23 hanga bari barimo bategura kwataka mu buryo navuga ko budasanzwe. Inshuti z'akadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda bisa nka ibintu bikomeje kugenda bindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko igisirikare cya FARDC kiracyakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko kiracyakomeje kugenda kigira amatekwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana Karimba Aimable Warikare bite? Ibice bya Warikare rero imisozi myinshi itandukanye nagiye nkomoza mu bice bya hano ahitwa Ntoto, agace gatunze gutazirwa ngo ni Mutumoja. Yamuneka aka gace rero ni agace gakomeje kubamo imirwano ikomeye cyane hagati y'icyama cy'Intare Sarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'abawazarendo. N'abawazarendo ubona yuko bakuye mu byerekezo byahariye muri Nyenzira, abandi babakura Busisi basa naho babahungisha biriya bice, kuko akenshi iriya misozi yegereye umuhanda route nationale 5 uva mu byerekezo by'umuhanda RP 1015 werekeza ahitwa mu byerekezo bya Mayuano n'ubundi muri rusange. Biravuga yuko abawazendo babakuyeyo bakaberekeza araza Ntoto, ariko nubwo abawazendo babashyizwe no bice bya Ntoto biravuga yuko bisa naho abawazendo babagaburiye cyangwa se baboheje bakabohereza umutwe wa 23, kuko kuri uno munsi biravuga yuko muri kara gace haje kubaho imirwano ikomeye cyane, aho uyu mutwe wagabye igitero kidasanzwe uturutse mu misozi yo mu Kibati umanuka ahitwa Muriri ugahita ugera ahitwa Ntoto. Rero ng'imirwano yabereye Intoto abawazendo nibuza batari hasi ya 53 baje kwatakariza ubuzima, ndetse kandi ibikoresho byinshi byari byiganjemo imbunda ndetse n'intoya biza kwafatirwa. Bikanavuga yuko kandi ibi byose biri kuba nyuma yuko wazarendo ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bamwe mu basirikare bafatanyije, harimo abasirikare ba FARDC, abasirikare b'abarundi bakomeje gusa naho bari kubafata nk'ibicibwa nyuma yuko abawazarendo akenshi ibikorwa bibi byose bibaye hagati muri FARDC babishinzwa. Bikavugwa kandi yuko nyuma yuko abawazarendo babonye yuko babohereje mu gace ka Ntoto bakagabwaho igitero gitunguranye kuri uno munsi, ngira ngo byari mu masaha hafi asatira saa 6 n'igice. Biravuga yuko abawazarendo batangiye kwigomora ku rugamba ukurikije uburyo ki situation ihagaze hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Moses, inshuti z'akadasohoka bakunzi bavuga TV Rwanda, ariko kandi nanone ku rundi ruhande